Pozdrav ljudi, evo, novi tutorial, novi program, nije više FL Studio. Sada ćemo malo raditi na tekstu, logo praviti tu. Znači, skinuo sam program, evo ovdje, Aurora 3D, tako se zove, pa evo da krenemo, znači pravit ćemo logo, neki, nešto, tekst i tako to, animirani tekst, eto. Pa eto, znači, stavit ću link od ovog programa, pa ko hoće nek skine. Evo ovako, znači to vam je taj program, evo, samo malo dok se učita sve. Znači, ovdje možete da birate već gotove, samo da znači da promijenite tekst. Evo vidite koje imamo. To, imamo logo. Znači, ako imate svoj logo, ubacite, znači, na primjer, evo ubacite, izbrišete ovaj logo, stavite svoj, napišete dole svoj tekst i to je to. Imamo vam dugmad, na primjer, play i to, ali mi nećemo staviti. Znači, evo, dobijamo ovu podlogu. Imamo vamo ovaj tekst, vidite ovdje tekst, znači mijenjat ćemo. Evo ovako, evo ja ću uzeti neki ovako jednostavan, da nije, evo, recimo ovaj. Znači on ovdje izbaci. Kliknete dva puta, evo na primjer ovdje, i da će vam ovdje da pišete. Ovo ćemo obrisati, napisat ćemo veličinu, moramo malo smanjiti, evo stavit ćemo na 100 veličinu teksta, napisat ćemo, evo, tutorial, na primjer, znači dobili smo, evo ovo. Znači, tako. Evo uzet ćemo ovaj tekst, na primjer, isto, znači napisat ćemo nešto šta bi mogli, smanjit ćemo isto na 100, nek bude, evo, YouTube tutorial, nek bude, malo ćemo da povećamo na 150 recimo, kako će biti. Ovako, znači ovo je YouTube tutorial recimo. Sada ćemo malo da promijenimo samo znači selektujemo ovo, idemo style ovdje, vamo dole, možemo staviti evo ovaj ćemo crni. Isto i ovaj uradimo, znači to. Vratit ćemo se ovamo na tekst. Sad uzmemo na primjer neki ovako malo recimo metal, znači ovdje napišete svoj link od kanala, YouTube kanala, na primjer, evo www.youtube.com, samo, znači, evo ja ću staviti link od YouTube-a, vi stavite kanal, link od svog kanala, znači to, smanjit ćemo tekst na 72 i ovamo ćemo isto smanjiti na 72, to, dobili smo ovo ćemo malo gore da pomjerimo, YouTube, ovo isto malo gore, da bude, eto, znači, to je to. Sada, animacija izgleda ovako, znači ono je postavljeno tako, sad ćemo mi mijenjati, znači evo ide u krug, tu. Sada ćemo da promijenimo, idete ovdje animacija, selektujete tekst, taj.
Evo, ja ću ovako da napravim. Ovo nek ide ovako. Znači, ko da ono nestaje i pojavljuje se tu. Tutorial nek ide sa ovim, a ovaj nek da se slova pišu, ono, isto kada kucamo na tastaturi. Znači, to bi izgledalo sad ovako. Eto. Znači, to je to, to bi bilo za ovaj tutorial. U sljedećem tutorialu ćemo opet nešto praviti ili radit ćemo nešto u FL Studiju, zavisi, vidit ćemo. Eto, to je to, vidimo se do sljedećeg tutoriala. Pozdrav!